umusifuzi wo ku ruhande Nsengiyumva Jean Paul uheruka guhagarikwa umwaka kubera gukubita umugeye umukinnyi wa Mukura Victory Sport bakaba bamwita Mbonyamahoro Serie yasabye imbabazi. Ni mu bikubiye mu ibaruwa y'umusifuzi yandikiye abarimo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, urwego rushinzwe gutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda BK Pro League, Mukura Victory Sport, umukinnyi Mbonyamahoro Serie, komisiyo ishinzwe abasifuzi, abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda n'abandi bose muri rusange. Muri iyi baruwa isaba abanyarwanda imbabazi yagize ati: "Ngewe Nsengiyumva Jean Paul, umusifuzi w'u Rwanda mu mupira w'amaguru, nanditse ibaruwa asaba imbabazi ku myitwarire idahwitse nagaragaje mu mukino w'umunsi wa 29 wa shampiyona wahuje Mukura Victory Sport na Rutsiro. Akaba ari umukino wabaye ku itariki 3 Gicurasi 2026 aho nakoze igikorwa kigayitse muri uyu mukino." Muri iyo baruwa ye yakomeje agira ati: "Mbanje gusaba imbabazi byimazeyo umukinnyi Mbonyamahoro Serie ukinira ekipe ya Mukura Victory Sport kuko bitari bikwiriye ko umusifuzi agira imyitwarire nk'iriya. Ndasaba imbabazi Mukura Victory Sport, Ferwafa, BK Pro League ndetse n'ubuyobozi bushinzwe abasifuzi kuko imyitwarire nagaragaje rwose yagaragaje isura mbi." Nsengiyumva Jean Paul yavuze ko icyabaye ari ikosa rikomeye ryabayeho mu buryo butateguwe kandi akaba yemera ko yakoze amakosa bityo akaba yicuza ndetse anizeza abantu ko bitazongera ukundi kandi ko yiteguye gufata ingamba zo kwikosora. Yasoje agira ati: "Mboneyeho no kongera gusaba imbabazi ku ngaruka mbi zatewe n'iki gikorwa kandi ndabizeza ko ibi bitazongera ukundi. Niyemeje gukurikiza amategeko y'umukino, kubaha abakinnyi no kurangwa n'imyitwarire myiza iranga umusifuzi nyawe." Mu mukino wa shampiyona wo ku munsi wa 39 wahuje Mukura Victory Sport, uyu mukino rero wabaye wari umunsi wa 29 wahuje Mukura Victory Sport na Rutsiro. Umusifuzi wo ku ruhande Nsengiyumva Jean Paul yakubise umugeri rutahizamu wa Mukura Victory Sport Mbonyamahoro Serie nyuma yuko yari agiye kuburana kuri penalty yari itanzwe. Nyuma yaho uyu musifuzi yafatiwe ibihano byo kumara umwaka wose adasifura. Nyuma yaho rero akaba yanditse iyi baruwa yo gusaba imbabazi. Ese mwebwe murumva yazihabwa? Ese murumva akwiriye kuguma kuri ibyo bintu?